District Rural Development Agency Bhoi District hagas nginengkong kalapenlong ya ka program kyrpang ka International Women's Day ha District Library ban burambat ai jingyero ya ka benta ka bakongsan jong kilong kemi ha ka imlang salang ya kene ka jingyalang lawan manyadon lang u MLA kanongpo uba meral bons im kumukongsan ka MDC kanongpo ka kongrona khamdek kum ka sembut kongsan lasa kilang ru daki officer ka district ka bakandhup yo deputy commissioner ka Bhoi district u Abilash Baranwal ka ADC ka Bhoi ka kong balakan tiurani u Raja Brahma MCS bat project director DRDA kum juro ka E Pradhan bat ka Imara ki badai ki assistant commissioner ka jingthmu jong kane ka program ka long ban penpau ya ka jing ithu ka bat ka jing ai burom ya ka benta ka bakongsan jong ki kenthei ha ka imlang salang khamtam haki kampenroy bat ki program ban ai jing sya ki pajba ki nongkren ha kane ka jingyalang ki lapan pau ba ki longkmi ki don ka benta ka bakrau ha ka jingklan ka ying ka sem bat kumjuro ka jingpenroy ya ka imlang salang ha kane ka sngi ka DRDA kala ai khusnam ru sya ki Southly ki self help group ba Southly ki village organization ki balale bha ha ki kampenroy ha ki shnong bat ha ki program ai jingirap sya ki pajba la sam khusnam ru ya saungut ki community gender and health activist ba saungut ki community resource person kum ka jing ithu ka jing tre shitom bat ka jingla jong ki ha ka jing train na ka banta ka baha ka miat jong ka imlang salang to celebrate the International Women's Day. Akadikisha kala day banlong menin tamba nama ba menin kahap kasiublay lapendol burong na nila Rakhe no yaka menta kasi kabade kasi ningkong. Tekane kasi nga snow ya kabat penkenmau yani iway payway ki kamtam ki parlok long kemi ki bala represent ki bawan na ki klasja baper na ki SSG baper jong ka dong Bhoi ka jongi balay bala Rakhe. Why we celebrate this International Women's Day? We are celebrating the International Women's Day to commemorate the rule, to commemorate the contribution of we, the women, in different walks of life towards the betterment of our society. We celebrate Yakaneka International Women's Day. Kabamot ban kenmau ya ka jingno senyang jongi kilong kumi ha kiliang baper ha ka imlang ka salang mangi di kenthei ngasngau ban ong bangi day two side of the same coin with the men nakapakadaw mo ong yapi baka imlang ka salang ka jongi kanongla banyat syaprang syakmat klem kajinya snok dilang klem kajinya simbentalan jongi kilong kumi
Tenre. Until a woman get a platform, she would not be able to contribute or display her responsibility as a woman, and this will create an imbalance in the role or in the contribution as human beings towards our society. Ngidon la kajong kacingla, ngidon la kajong kasap, ngidon la kajong kacing, la kajongi, kawai pakawai kalong kuni. Tenre, ladang don pat ka platform, kung kene ka platform kepada ngane. Ngaru ladang amyo ikane ka platform bangan ai jing kren ngane, nganom yo lan ban kren. Ka e kepada kacing mut kajonga nganom la ban persngau rapi. Te kinong ruai ki jongi kita lawai ya katuka national anthem hakapor ka bangisdang ya ka program kinong yo ban ruai lada kamdon kaneka stage lada kamdon kaneka celebration ya kaneka International Women's Day. Tenre nakaliang ko jonga ngasno ya ka ban panrap ban menjur ya ka ka ba isa Raja Brahma i la persngau lembag ka personal experience ka jongi. Bamani kikentay ngikit kli hai ka jinglong shibor jongi. Ngikit kli nadu na yeng nasem ngidon ka jingkit kli ha ka gimlang kasalang. Haibor ibarit ijongi ngidon shibun ke responsibility dibangin kit ha ka kho ka jongi. Tadi na ngane ka daw ngasno ban ai ya ka jingero bat ka jing penslur ya pi ki parlok lok mi ki bayawan kamtam lele ha ka sngi ban celebrate ya kata ka sngi burom ka jonga ba ka jongpi ya ka kerten jong kiriu pau nam kiriu pau khmat ki bolong ki kenthe ki bala bat ya ki kerdan ki bapher ha ka perthei bat ha ka ri India bat ha jela de ngimla kon klet ya ka kerten ki violat ban school ban puli ki kemau ke kerten ke jong i Sarojini Naidu ke kerten ke jong Indira Gandhi ke kerten ke jong Margaret Thatcher Sekreteng ng Draupadi Murmu, mulong presiden yung ibang yung lang pagklet ya ikong ida siya nongrang ibede i inspector general police yung jalan ni kaya yung ibang jadi kekret yung lang pagklet ya sekreteng yung ikong Rebecca Suchiang ibalong chief secretary wala siyang kahit yung jalan yung ibang kekret kibalapat ya ki kerdang kibahe hampo ka sorkan jalan Keladon Cibun kiri usain perthei lah gade gari lene gajela gajuni kibulan no senyang Cibun abing wan aga distrik gajuni hangni mentang kesini isau sorok ikong rona hangni idi kenthei ilong MDC yang nang po konusi gade gajing isau sorok kong bala kentiu rani ide i MCS long ADM mentang ini nak sambil Bhoi kejungi ini so nalor ikong VRC yang nak morong di belasong hat nak kam. But kiwe kita nak sibun tini bulan nasnya. Lagari kam balang, lagari kam snong, lagari kam imlang salang, syakri sorkal, kam san perthei bat kam kata je. Inolah lagi jom di nasnya. Kung u rangba napo ka dong bagat hange jeni ngasoman ai kubeli kyrpang ya gini kibala nok senyang kibala contribute le shibun ya gini nok senyang ke tempi but khamtam yang jing nok senyang jumpi di kente ki VO ki SAG ki producer group ke CLF mentang lagi Cluster Federation repair kontiwan Pidana ka jong nging nosnya Kubisigo ni nging nawai go tula nawai nne umbihar cluster CLF nangka umling CLF nangka marangar CLF ikrisam di pong di itu di grupal sila
beli sibuk ni buat terbuki kepala air ke jawan. Dari syalendet yang dimiliki ke ibarat kita dikam kita pelang kita pi lelek hari kita di snow hari kita di SNG di VO kita. Bagi margin banong pada lu kelaskan ya kadang-kadang pun kubur ya ki kenti. Nanti usnem kat kendai spa katwe Rakhe kadang-kadang kesni women international women's day. Badan usnem arja kat kendai spa kat saw lalu dekat praterik jom penemat bahkan lomban kesnian kadang kembang burung ya kadang nak senyang jom kikete. Jadi kita kenal kini kalau kesni kapal kyrpang hadu kata. Penting kenal ya kini kadang nak senyang jom kikete. Naga bentang jumli kejengkiu jong keimlang kasalang kejengkiu jong disenong di tau kejengkiu jong society baru kan syong di agak nak senyang jong